siya nga dadanom na. Saan mo ka di makita? Papel abang ka daytoy. Awan to na alom na dayta na mabasa. Awan to ti sirbinan dayta papel. Apay ko mga wan serbina. Ay nawa. Puro kita madamdama maupran dayta papel. Kasano nga tati agaramid iti sinanbang ka a papel? Eroplano langin na papel ti aramidin ta, tumayab. Agaramid ka man nga rod tay patayab ta. Sige, kita tumayab iti adayo. Anyamat dayta ayam yun. Napana ni Jideras ti papel nga eroplano yo. Nagangin nga rod manong. Anya na hangin. May mayat ti palsiit ko, tamabalin na pagpalsiit iti masida. Anya kumangay ti palsiitam? Ha? Makitam ka di dadya magmagna? Ha? Di ka di manok ti kayat mo asawin manong. Anya pa'y ngay, katawan mo't sa bali magbagna. Uy, manok mi dayday. Apay palsiitam ngay. Ay, manok yaya. No muna alis yan ti palsiit ka o nagasat. Agam no matamaak, ay kapasensya kita ma. Palsiitak. Oh, natamaan di manok. Inta ito nun. Ala, apay palsiitam ngay. Awanan na ti manok mi. Apay nga awanan kat addamit. Napalsiitan lang. Inta ki di ito no tasidaan tan. Naimas ti tinuno a manok. Ne, anya ta igamuan na balkot iti bulong ti saba. Tinuno a manok nanang. Imbagla si dayaw. Nanganak nga minay. Nangalam nga iti tinuno a manok. Pinalsiitan ni manong duro ti manok ko. Intuno may. Isumit ti kunana. Saan may anaibo si sungay nyawit ko? Ay na, nagloko mat day dya adoron. Laklakayan, kasla agpampanunot nga ubing. Saan nabali nanang? Mang panunutak mamit itiramidit. Anya ti kayat mo asawan? Saan kong ibagbaga? Basta panunutak. Nay, anya ka di ti aramidam apok. Nagdakkel mo day ta. Agarami dak iti mabalin na pang tiliw iti masida lula. Mabalin na yamat ang makatiliw day ta tubo. Kan tinirada na landok. Mabalin inton malpas lula. Awan lat di mo pagtak-tak-takan. Ay nawaw. Saan? Ay, alwadak. Ang mga no masugatak. At danton pang tiliw ko iti masida. Anya ko maamasi dati dakdakamatam. Tsak ibagbaga. Inton makatiliwak. Ibagak to. Ang mga no maramanan yung tupa iti itad ko Wano ti itad ti akin ko Anya ti kayat mo asawan? Awan. Saan kay man amang disturbo tap numalpas ko adaras? Anya day aramidam? Ada pangaramatak. Sakit lang aming tinakam ko iti inaramid da iti manok ko. Apay, anya ti naramid day ti manok mo? Naituno di na oras. Sindami ata na ituno ngamin. Anya? Intunom sagsakit tinakam mo? Diyak mo nagayatan ti pan nakaituno na. Apay nga rod nga impalubos mo nga maituno. Kasano ko natayan. Pinalsiitan da. Sayang mo tano'y balang ko ti manok ko naglumag. Asino nga min tinang palsiit? Diyak ibagbaga. Nalpasin ti aramidam. Kasano nga usaram day ta? Anya tinagan day ta? Ay nawaw? Kasla palsiit. I speak ti bala na. I speak ka di tinagan day talandok nga adatirad na? Uwan. Kitaan ta siringit di punti sa ba. Naglaing ka. Natamam ti punti sa ba? Ay nawan. Sigurado. Numatamaan ti kayat ko atamaan. Mayat. Adanton sida. Anya ka diya talaga ti isagsaganaan. Diyak ibagbaga. Mamuntaw. Ang mga numaramanam tupay namang tadyakin ko ka. Papanam ka di anak. Kan, apay nga awit mo dagita inararamid mo. Anya dagita ay nawaw. Ay ayam ko. Dita kayon. Ne, di mo pa'y sinumbatan ti saludsud ko. Papanam kunak. Ibagak to yung sumang pitak. Nakon. Naglukon nga ubing. Ay, papanan na nga ta. Di na ba't iba ka? Ay, papanam bitoy. Na, apa ito malangkaw ka? Uy,
napan mong samat inway-way ti kalding mo, Manong Duro. Wen, apay ka di? Ada ka di bagam? Awan, adala kayat kong aramidin. Aguri ka man. Anya day tawit mo? Ada pa'y tirad abala na. Kayat mo ka di padasag nga aramatan daytoy, Manong. Amumut ayang aramatan day ta. Ay nawaw. Apay kumadyak mo. Kayat mo tapadasag. Alaman nga ron. Jack la mamati nga damatamaan babaan day ta nga inaramid mo. Agbuya ka. Adda matamaak nga ituno ta. Yes! Natamaan ti kalding mo, Manong. Ha? Ay, apay nga adya kalding ko titinamaam. Isumot ti nakita ka nga sidag. Inta maitunon. Nagkuna nga inta itunaw. Ay nawaw. Ay, hindi pinalsitam ti manok ko. Jack nagungat. Itatati kalding mo. Agungot ka. Ay salbag ka. Matuno ayamo ti kalding. Apay kit dinasaan. Mangpurta iti adwa kayo sa taituno. Ipan ko di balayo day ti kalding. Ta ipabayad ko kuninanang mo. Apay nga ipabayad mo. Kudyak impabayad di manok ko pinalsitam. Naglalay nga ngay. Anya ti kunam Duro, ipabayad mo ti kalding. Ne, sa anak mo't gatgatang iti kalding. Pinatay ni Bito ti kalding ko. Iso bayadan nyo. Apay a pinatay mo ti kalding na. Inaramid ko lang mo tinaramid na iti manok ko. Oh, anya ita ti makunam Duro. Isurom ti ubing nga mang patay iti animal, ti akin animal. Ita, pabayadam kanyak ti kalding mo. Unang manok mo di pinatay ko. Uremot damo biyag na di manok ko. Inta kay tuno ta kalding mon. Anya nga ituno asasawamot si Kabitoy. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo anang patay iti kalding ni Doro, Saan kumat nga inaramid na ijay? No di na inaramid iti manok ko. Ngam saan arumbang abinales mo? Oho? No jak inaramid ti kasjay. Ang mga no aramidin namanan iti sa bali pa'y adingwan. Uno manok. Huston, anak. Basta, saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Ay, nawaw. Una, basta di damat ulitin ti mang palsit iti manok ko. Oo. Dahito iti bagakan ka, anak, No anya ti aramidin daken ka, amadi. Saan mo ko mga ibalbalas? Nalawag ka, di. Sayang ti kalding ko. Sapay kunak apaganagak. Anya nga tati aramidak iti dayjay nga ubing aya. Ay nawaw. Anya ka di ti pampanunutan, Manong? Saan ka di agayem mo ti kurang-kurang ani Bitoy? Apay nga yung baga makurang-kurang ni Bitoy kat kumpleto matatao. Saan kit din akurang ti panagpampanunot na? Ay, sana kurang ti panagpampanunot na, Manong. No saan mo lakit di pagaramidan iti dakas? Nasingpad mo. Masapul ang mabalas ko dayjay. Sayang ti kalding ko. Apay ana pa uli magkamatan, Manong. Ha? Ada ka di pampanunutam? Awan. Panawan na pa dito itadaramida. Mang panunutak man. No kasano nga ikak iti pagnakman na dayjay nga ubing. Oo, apay ana ka panimid ka Ay. dito'y dalan, Duro. Adda urayak lula. Papanan niyo? Mapanak man di tadyangge. Ay, nakitam ka din ni Bitoy. Saan mait? Awan ka di balayaw? Ay, awan mga ron. Iso ko matibaon ko ama pa ni Jachangi nga maawa matilo ko nga ubing. Ay, amang ano nagbalog ata. Balog mo dayjay nga apo ko yaw. Ayun, nagpadaan niyo balog. Ha? Uray sika ka balog kamay. Ay, Eh? nawaw. Unay mo tin lula. Pagkunaan niyo mo tabalugak nga eh. Kas kumay ka. Ada ka dito'y dala na nakapandimid. Saan ka di arumbang ada ka ije bangkag? Uno, ije balayaw. Nakitak ni nanang mo na pansimak daw. Idinto nga da ka dito'y ngawa arabidam. Ay, nawaw. Dayjay ni Bitoy. Sigurado asumalog dito ayang ko. Mangikabilak adagos itilanot. Tapatidag. Matulid. Daytoy. Dayta, naikabil ko. Ipagod ko tilanot ang nagsinumbanger. Itiigid ti dalan. Numag na. Masilwan ti sa ka na mapatid. Sigurado ang matulid. Darasak ti pumanaw ditoy. Ang mga no siyak ti pabasulan na no matulid. Umay kunto kitaan inton madamdama. Takatawaak no matulid. Inakaw na. Nasiputak iti ni Manong Duro ang nagtaray. Apay nga ta. Ay nawaw. Ay, sana ka magnadita. Tama nga nagsublik at lukon na manay.
Iti sa bali adalan ti pagnak. Piti ko na mamaysa anak. Mapana kon iti sa bali adalan. Ijayak amag na. Sigurado natulid ti kurang-kurang nga tao. Ay, inakitaan. Agtarayak tapno mabiita ka makadanan. Aday ta. Ada na bad ka kabatok. Matulitan. Anay ko. Anay. Sakmatan tinasilwan ni tilanot ng kabel ko. Salbag. Anay. Nagsakit pa tinayasal tagalikod ko. Anay. Nagsakit. Ay na. Anay ko. Sakmatla tinasilwan iti impakat ko kumaamang patid ka ni Bitoy. Manong Turo, nanano ka? Ala, nagmadimat tangir Simon. Kas kala napuran nga aso. Anay. Jaksa mo makatakdirin. Nagsakit matilikod ko. Apay nga min naisaltag ka manong. Tulungan nak mangkidi. Si Kabitoy. Uwan sige. Kasi kamit. Ala, tulungan kan. Aday ta, natulungan kan manong. Anay ko, nagsakit. Nadangran sa mo tipatong ko. Anay. Medyo na nga itong amin tinakat na gamanong. Nagdive kan sa may kawang mo idanom na. Sana ka nagdive. Napatidakla iti ruot. Kita am ngamin at ipagpagnam. Siyak, na magmagnakit kita at ipagnak. Amo man niya, nakita ka itay naggapo ditoy. Isodyak nagna ditoy. Ha? Apay nga, di ka nagna ditoy. Tsaka mo ha. Kaslad na mga ibagbaga jak magna. Isoday jay. Saan ako na nagna? Anya? Ada mangibagbaga, di ka magna kunam. Uwan, dayjay siguro ti kunada nga anghel akasigod ko. Ada nga ta anghel akasigod mo? Tinasingpat ka na tao. Ada anghel akasigod na. Tinaloko. Awan ka no. Tapanawan ka no ti anghel na. Lumanglukloko. Ha? Pinanawan nak nga raw ti anghel ka? Nagloko ka mga min. Iso pinanawan na ka ti anghel mo. Manipod ita. Saan ako nagsutsutil? Awan tinagahanap ko. Kun ad-ada siyak tinaisagmak. Agpaisun sa timbaga ita ni Bitoy. Ay, awahagak iti kurang-kurang. Angam isumot tinang silaw iti nakulaapan na panunot ko. Sumungan ni Lily. Anya di ang araminam dito'y manong? Kasla, adamat na sakit mo? Nasakit ti patong ko. Imbang ta tinulungan nak ni Bitoy nga imay ditoy. Apay, ano ti patong mo? Kwa? Ayan ni Bitoy? Ay, kwa? Nadusak siguro. Gapu iti mading aramid ko, ading ko. Ha? Ang manipod ita. Sana kun asutil. Tapnos sana asyak ti pagdasalan ti mading aramid ko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.